Hawaii, USA International Reynaldo Rey Festa Sentenciador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Anek, anek ko, ibat ang bigiti po ko. Ibat ang bigiti po ko. Saan kong ibatan? Nadikit karamutan ka pa'y. Karamutan ka pa'y. Ano ko? Shimit. Upta. Narukatan nakmanong name ni Evelyn. Kani iti tabalsek kumamanen ti Martha Ryan. Ngam kasta una yun manog name ti panagdardar ti rupak. Gabo iti parang karamot na kanya. Anlay ko. May ka ting kita ti klinik iti eskwela. Tapos numagasan na kiti nakaramot na ti rupam. Oh my God. Oh, animal na dyan nga Evelyn. Ayok ka, Evelyn. Ayok ka. Tingkay ng igan, ket may salay nga paset, ti pakastaritaan ni Malin, iti Ilocos Norte. Nga dito yung pakastaritaan, kitiso ti may katalong and ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of this third week na. Third week, iti bulan ti Mayo. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Festa Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya hindi programa tayo nga lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo karagitag kakadakkel nga premyo gabata malaksid kini Rey Fiesta at direto'y in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, certified and licensed and certified food handler in Hawaii, Papagayam. Yeah? Rakkel lagi ti premyo. Sa gabo ng awisan na kayo, iti panagsurat yun, iti programa tingang lagi tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Tapos nyo kastagat magod yung audio, dito yung rakkel nga premyo. Nagasan nyo na 50,000 pesos, ti grand winner. 50,000 pesos the grand winner, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, can third runner-up 10,000 pesos, can may isang special award nga pangabakan nyo iti 5,000 pesos. Dalakkel lagi iti premyo Papagayam. Dito pakasalitaan ni Pagayam tinga Malin, ngayon tayo pinauluan iti laped. Ano iti laped? Amo yung amin, di kita'y agbasbasa, di kita anak, kaduan na kadukada nga, malapadan, di pa nagbasa na, nukas ta nga, adda di kita'y makinubyo, intunukuan, agsikog, intunukuan kat agasawa nga di na oras. Diba? Kasta't mapaspasamak na wa? So, kabo na, nga dito ipakasalitaan ni Malin, iti Ilocos Norte, nga pinaluan ti Tilaped, ket malapadan nga ta, iti panagturpos na, wala redwar na iti college. Irinto ta, adra to'y nang penget, nang karamot kang kuana, anyat ka po na. Nga karamutan na ka. Siguro, di ka po na akit love triangle. Ako na handa kapsat ng gayam. Kabo na padalan nyo, hindi ito ituloy, nga ibasa, Papagayam, ababang nga pakasalitaan ni Malin, na pinauluan tayo iti lapid. Malapidan nga ta, ti panagadal, arapaap ni Malin, nakas arapaap mat iti naganak ken kuana, padalan nyo. Ngayon na pimilas matlang ngayon kay tubuyaan, Papagayam, into no aldaw, iti Intuno aldaw, iti programa tingang lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, 12
8:30 agingad alas 2 papagayam ngayon kay tumatlan na tinggen dito yung dito yung pakasalitahan ni pagayam tayong Malin iti Ilocos Norte. Pag-share dito yung programa tayo, sharing is good. Can i-like yo, i-share yo, kat ag-follow kayo kumano saan ka pinakapag-follow iti page ni parang Ray nga Ray Fiesta Sentencer Award. Lukas po rin kanta ipakanggan nyo ito yung pakasalitaan kat iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencer Award. Paki-share, ha? Ken paki-like, ken ag-subscribe ka kuma no saan ka pa nga nakapag-subscribe. Hasta kami na kita, madawak nga ag-share, ya? Sharing is good. Sharing, tayo dito ituloy nga ibasa, madamdama, dito ipakasalitaan ni Malin, Anapolwan, Laped. Malapetan nga ta, iti panagbasa ni Malin, at siguro buhay pa na, gusto ka dyan, nga ada ng pangat, love triangle nga ron. Cheren, grato ba siya inak share ko ba siya, ya? Cheren, oy! Nakita ka Hawaii, padaanan nyo dito, agorder kayo tayo nito, yum, special pork belly, special letson, pork belly, pukayutan. Agorder kayo, ya? Cheren, naglukaten, nabay ka naglukaten, at doon kita nagorderen. Kahit nuhan nyo pa yung naramanan, hindi ka pa nagorder, agorder kayo tan. Hintay daggan, na doy. Aha, matawang dawa data. Ta iserte pa lang. Cheren, alam sir, programa kan sir, madawa, programa, ag-share lang. Ag-share lang. So, pagdalangam kayam. Hindi kita sampai nag-share kayo. Yan. Chirereren. Sige, sharing is good. Okay. Yan. Okay. Intending ganda ito yung panangawis ken panagyaman natin 4th grand finalist tayo. Pakinggan natin ang pagkaan. Ito na. Adan, 4th grand finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti Sungadan Paway, Ilocos Norte, kanagdamag na sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagi kinapalapas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabigyayo yaman ak unay. Yan, nagyaman ang unay ko na. Hindi kablawon, hindi kita birthday dito yung Aldaw. Happy birthday. Anak kanita ng Aldaw, 20. Yan. May 20, happy birthday siyempre kay ni Kapitan Michael Palting. Iti barangay 31, Talingaan, Lawag City. Kay Kapitan Michael Palting. Kaanakan ni Kapitan. Kaanakak. Anak iti first cousin degree. Yan ni happy birthday kay Kapitan Michael Mateo Palting. Iti barangay 31, Talingaan, Lawag City. Tangal daw, May 20, Miyerkules, isumat iti panakaitabon, ti bangkay ni Nanang Suling. That is stepmother tayo, kabsat. Iso nga, ladingitek, tasan tayo makapagprograma, iti Dear Manong Nemi, gabot intay makipamunpun. Okay? Happy birthday ba kay ni Gian Beloruso, iti barangay Sawang San Juan Ilocosur, nagabukad Gilbert ken Ana Flor Beloruso, ken kastamat na nagabukad Kilio, ken ni Janet Balcubero, iti barangay Sawang San Juan Ilocosur. So, happy birthday ken ka, Kapitan Michael Palting, ken Gilian Beloruso. So, karagida aming birthday tagal daw, happy birthday. Pamagayam, kadagita taga-Hawaii, denggan tayo daytoy. Naglukaten ti Yum Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595.
Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No ang order, ang text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ang direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Yan, nandito Yum 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 Special Letson Pork Belly, agorder itan. Kada amin ang buy-buy at pag-share di programa tayo. At siyempre tayo ituloy. Nga ibasa na ito ababa nga lagi tira palabas ni Malin nga pinaluan tayo iti laped. Okay. Ituloy tayo nga ibasa. Pamagayam. Talo kami nga kakabsat manong nemi agbangbang kaglaeng dananang kinitatang ken pastaray mapan agkalap nga agsilaw ni tatang ijed karayan tapno gasta ket adalaeng ilako ni nanang ket adamat pagbibingayan mi nga allowance kari talo nga anak mi. Manong nemi nadaan ako ni ti boyfriend idadda ako ni third year college. When no pa'y kang kanayon nga magbaga, nananang kintatang, nanura kinanang. No kastang itad ng ti allowance ko. O, alam mo dati yung kwarta nga naglakwak iti na silawan ni tatag mo anak. Isot allowance mo, hindi dati yung aldaw. Itlaglagay pa yung kuhaan, nagiti kang kanayon nga bilbilin kang ka. Saan ka pala makinubnubyo? Tapos nyo kastakit awan, tilaped, iti arapaap to. Arapaap mo makapagturpus, ken arapaap mi para kang kanak. Api kahit yung sawan nang lumakinubiak, iso tilaped. Kasanon, no, hanyo matipalan tirek nayo kita ada mapasamak ka na kayo. Kalpasan na kita, agsikog ka. Di, iso dahil ng tilaped, iti panagbasa. Awan ti pagtanakan yung nanan. Awan ti makalaped kanyag. Wen, awan ti makalaped. Ikarig ka na kayo. Makapagturpusak, mataanak tinapindas kang trabaho, ket tulungak diri ka absat ko. Tapno makapaggraduar kam aming nga talo. Laped ko na manong name iti makinubyo, ngam kasan nga sa anak makinubyo, gabot tay patpatag ko manong name iti lalaki, napakarik na iti ayat. Ngayon da ito manong name ni Adan. Kiti na minsan manong name nga panagkasinarak mi iti Sabado. Napang kami iti beach resort, ket sang malipadan manong nemi iti panagin narakop mi. Panagin nagek mi. Aging gana putak langin manong. Ngadda kami iti may sa kwarto iti hotel deta nga beach resort. Adan. Saan Adan? Saan? Saan ta palang hararamiden? Third year college ta pa lang. Adan, no. Saan kunak ngamjak met idurun isu na kawayatan nga arakupen nak. Kabayatan nga agkan nak. Kabayatan nga ikatan nga terwate. Kabayatan nga, Adan, no. Ana, di mo kayat? Saan? Saan mong isardeng? Nalipata kung tikarik iribagik, tikarik kadatanang nanang kinitatang malunemi. Ibagada kanya kasanak pala makinubnubyo. Nakinubyo ak, hanggang balik ko ma, o rin nakinubyo ak, basta awang kumati, mapasamak ka na kami ngem. Tanagikwanak, inikutanak ni Adan, itidayta, ng kanitungan. Adan,
Sabay ko man, Iti unos ti talo nga oras manom nemi kaslawahan kami nga mabanog, kaslasag kami nga mauma. Dala kamay mayat namin manong nakamay mayat. Adan, adan. Nakamay mayat at talaga ko na agsipot ta. Gusto, tis istoryain na nakapadas. Nagmayat manong nemi. Ngayon ti pagpindasan na adainted na kanyak ni Adan manon nemi tumaran. Ore hawan ti mapasama ka na tayo. Everyday nga tumaran. Ayan. No di mo kahit nga malapedan na ti panagbasa ta. Tumaran dito eh. Everyday. Kaya't nangasawan manon nemi ore adda aramiden mi awan ti makalaped kada kami agsipod ta sa anak pag nagsikog ngem. Iti may sangal daw manon nemi at na may sa babae nga masadag kanya. Si kani Malin? Wen? Abay? Sika? Sino ka? Siyak ni Evelyn. Ti boyfriend ni Adan. Sikat. Girlfriend na uno siya. Agkaagaw ka. Hindi ba lang last year? Nga ada relasyon mi? Kit da kayo? Kaanong inaklon ni Adan? The first time. Di mo naglon siya ka. Kit mo sawan? Pinagrapit na kami. Uno pinagrapit ta. Pinagrapit na ta ni Adan. At ay wang ni Adan. Hindi mo kayat nga dadak sa pasamak king ka. Hindi naman kay ni Adan manunay ba? Patpatsim na siya. Ni Evelyn, ket nubiak, sakbay nga nagamamuta. Hindi inaklon na kon, insinak ba tinasunan? Kahit talaga, kahit na asawan, na talagang ustod ko na nang agkaagawak. Sikat ipatpatik ko, Malin. Iso nga pagdanakan. Yeah? Diglikam lang ni Evelyn. Agad ang nagkalangking ko. Gimitimay sa nga malem, manunemi, nagkuyog kami kinaadan, idiwagan nga mabitlahing orahin nak, adabit papanak. Nga jak pulos, dinamnama nga darupen nak ni Evelyn, manunemi, ginamatan na ti buok ko. Hindi ko, dinagpungutan ka sa pangkarabas na pungutan, karamutan ka pa, alay! Nimi karigatak di limaban, aging gana kalusutak, nanunemi, idibalsek ko ang kugtaran ni Evelyn Timarayo. Adamat imay nangatibay kanyak, manunemi kat kunado, umay ka. Sa taon na yun, ti panaggaruyot, ti darat, ti rupam, ti panagkaramot mo. Umay ka, DJ Clinic. Kaya di agawidak manunemi, nakita data ng tatang riabsat ko, tinabindaan ni rupa. Abay na ano ka? Eh, daramudom aklang nanan. Daramudom? Saan ako ma? Kuha ngamin nang ipakaamong at nabumbangan ay mula iti eskwela. So, nagtatry kami kahit na idaramudo. Agsasaw ka, di po na Malin. Nanang, hanak agul-ulbut ka na kayo. Na idaramudo maklain. Gapoy ka ito ka napasama kanyak manunemi nakipagsinaak kini Adan. Manong nemi, malmalpas idin, iti school year, iti kina-third year ko. Nasiset langin, no? Agsinatan na dan. Tadi kakadimamati kanya. Awan relasyon mi kin Evelyn. Nagsina kami. Sikat iti girlfriend ko. Tsaka yatin. Apa isukom, sumukukan. Apa nga di mo ilaban. No talaga yung patpatig na. Ilaban mo parang ipatig mo kanya. Ngayon nagsina kami manon na awanan ti komunikasyon. Aging rolak iti panagbasa ko ni 4th year. Idagbasa ako ang awanan ni Adan. Yung Adan ni Evelyn. Evelyn? Oh! Ha? Apay, kahit nakapadamalsan. Ni Adan.
Nag-transfer na dan. Kaya mo, mapapanak lang tayo yung eskwela na. Awan kan, Malin, da kamin kiniadan. Ibas nagkutegbasa, manunay aking ka, nagturpo sa kon. Kamo dyan na. Nagturpo sa kon nanang tatang. Kablawan na ka, anak. Kablawan na ka ni Josephine Istango. Madamang agbiboya, Josephine. Dapi pito kang agbiboya. Maumot tinagan na. No maknals ko makadakwada. Aya. Akit po maala tayo Ay so na ka nagturpos ka. Nangrunan lang rudan, idrumuar ti resulta nga may sa akon nga CPA, Certified Public Accountant. Ken, kada kita nag-applyak at dan timawag, ken nag-report ako, mga opisina ako man. Kumusta nga tamten ni Adan? Kumusta nga tamten ni Evelyn? Abay ka malaglagip ko ida. Naman pa isang ko tinungpal ti pamagbaga di kita nagan na kanya. Hanggang makinubnyong muyo ko nada, ngayon nakinubyo ako. Saan na pa yun napaspasamak ka na kami. Saan ako nga virgin, manunay mga nagdaduar. Sakit adred yung Evelyn, nga manglaped, iti relasyon mi, kini Adan. Andan inem nga bulang ko nga agtrabaho, idagring di cellphone ko, nakigtutak mano. Ni Adan. Hello, kumusta kan? Malin. Kastoy, nagradwarak madlahin, ngawan tilapid, nawampay, nalapadan ti relasyon ta. Mabaling ka din awisan ka. Early dinner date. Saan na ka nakapagked-ked manong name ti awis ni Adan? Napanak na road, ito yung restaurant ken pagana, iminom kami, nangan kami, aging ka, nga napag kami ti hotel, agsipot na nagsinubyan kami. Oo, Adan, Malin, awan itan tilapid da. Kasano ni Evelyn, awan kami kunakmat kan kamin. Abay nag-transfer ka. Dami ka sa awan ti gulo. Awan ti gulo. Okay dam kita bindas na anayos ti amin, di pa nag-transfer ko. Nakapagturpos ka, nakapagturpusak, nakaruwar ka iti board, nakastamit kanya, kat mga opisina ka, nakasasment kanya. Isong awan lapid ka na ta. Oh, I miss you, Malin. Adan. Oh, Adan. Nagpapas ka bitiragsak kini Adan, ito na itagon daway manunin. Uwen. Kadawan tinakalapid, iti ayan ayat mi, awan tinakalapid, iti nyaman nga rapaap mi. Nagasawa kami, kat naadaan kami, kabukbukudan nga balay, kat naadaan kami manong. Iti talungan nat. Uri adla idin asawak tinutulungak digiti kaabsat ko nga ni June ken ni Leia. Kaya nagpadpada kami manong nami nga nagtupos amin. Tatungpal terapap digiti daganak kada kami nga makapagtupos. Iti dikudan nga bangbangkang kinangkalkalap lang sa dikarayan ni tatang. Ni Leia manong nami ti kabalay da tatang ginanang ta isut bordek. Kaya damatan asawa ni June, kastamatan kini Leia. Naragsak kami nga agasawa, agraman di talungan nakmi, naragsak met dagiti kakabsat ko, agraman ti pamilyada, kaya naragsak na tatang kininanang. Dito ko rin ti pagkastaritak mano. Kaya thank you, itilaing mo nga nangibasa, kat sabay ko ma, dadawat na ibatik nga adal, liwiwakin magsaramingan ti biyag, karaginipada ka nagbuya, ka nagdingig, more power to your program. Tuwing nga rin nga pagaya mo, Malin, iti Ilocos Norte. Thank you, Malin. Thank you, mat ka na nagpuyo. Guro kayo. Daga tayo nga taga-Hawaii. Dinggit yung tayo. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii.
Agawat dan kadag iti orders. Ag text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalorlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalorlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalorlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Thank you, karagit nagbuya. Thank you, karagit amin. Kahit siyempre, pumakata ka. Ay, kablawan naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Akang kanayon nga mag-share dito yung program at iyo. Ulitek, nabibilas naman lang yung kahit din ganito mo aldaw, ito 12:30 yung gada alas 2, tinagit na palabas, di Action Radio at DCJ Silawag, iti adad na at atidog na pala kay portray dito yung pagkasalitaan ni Malin. Okay, ulitek, sorry, hantay makaprograma iti Dirman ng Nemi, kapot hintay makipagtabon. Itang aldaw, iti panakaidulinen, ti bangkay, ni Nanang Suling, kaabsat kang gayem, kaya, sabi ko awan iti sabi ko matag na layon nga tarabay na tayo Apo Diyos. Thank you for watching.